Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah, ayap mana kebegantan sa bendingan nagyang kutua bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Mana niyan na usayan ku tau asalin sa tao may tunay niyan agyang kutua at tauhid maana agyang kutua titua kaparatya ko kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala ala sa kutua yan. Asalin sa tiyan sa may tunay niyan sa tauhid na dakhala al-jannah na makasulku surga bighairi hisab sada sumaryaon maurip na Allah maana din kasumarya na makasul ko surga maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Alin tanwagyan ka na ng mga dalil uli ng mga katiru Allah, katiru Nabi, mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam ami aloy sa may pantag sa isinanan amawdu maurip na Allah. Bitiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ayamanan yan na mata natik wallah asu Ibrahim na aya betadian na ummah maana rawatan qudwa si iku kaparatia ku tauhid kapakai isa-isa kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala qanitan lillah alalayo nagyang kutua di niyan di kapangunutan si iku Allah subhanahu wa ta'ala hanifa walam yaku minal musyrikin Asu Ibrahim na betadian pan hanifa baratukwan na masa sotiagian kutua paratian yan walam yaku minal musyrikin sa daskan yan kanian miitong udina bamapad si iku mga tawa diran di ipana kutuso Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya mana naso Ibrahim alaihi salam na sa kanya ni mabali arawatan si iku kapaparatiya ko tauhid kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Niyalip na Allah subhanahu wa ta'ala mini propani naging kutuwa mga mu'min atitu mini tunairan agyang kutuwa titu kaparati aku tauhid atiku Allah ta'ala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun mata nasiran nasuki pupantag niran o Allah subhanahu wa ta'ala na la yushrikun na diran ipanakutos Allah ta'ala sabab yan tununo nakapanakuto diran ipinakutos Allah subhanahu wa ta'ala sa may tumala akapanakuto marlagi do marayaga gumasulun maurip mallahu subhanahu wa ta'ala ginan maurip mallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tawa minito na iran nagyang kutuwa titua kapaparatia sa gyang kutuwa at tauhid kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. May katitipan kay Husayn bin Abdurrahman awatay Abdurrahman apitirian at tigina kuntu inda Sa'id bin Jabir. May kaysa tigin na siya kumatago ko Sa'id bin Jabir awat Jabir na faqal na Peter Sa'id ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha anda tigin ni miya kailer kan watigin sa gyang kutuwa bituon ilumya ulug maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ibaratukan na inqadda ibaratukan na gyang kutuwa miya alin sa gyang kutuwa tadiyan lagi lumya ulug maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ko kagagawi Peter o Husayn atigin na fakultu ana saka natigyan thumma qultu mailak natigyan sabab natigyan na kaila ko ron natigyan na inni lam akong fi salah na ba ko tigyan di simbayan sa kiwa ko may leo to baka na ba ko tigyan di simbayan giti sabab natigyan na kaila ko ro
walakin ludigto ay matang benar na sa kanat tigina inubuta ko na das kanyang turugo mangorip ma Allah subhanahu wa ta'ala. Rabas kanyang di today laging utuwa kailan yan sa bas kanyang di simbayang ay mataan na das kanyang turugo sabab sa giyang utuwa kaya butaon mangorip Allah. Naqal fama sana'ata napitari Jabir Sa'id bin Jabir at tigina anto na ipinggil bekas sa giyang utuwa dari kakatarugo sabab sa giyang utuwa kaya butar ka at tigina qultu irtaqaitu maana piana wana na tina lawasakan mangorip ma Allah subhanahu wa ta'ala miyagi panawara ko tigyan qal na piterup man ni Sa'id bin Jabir at tigina ito na sabab sa kiyang galub karo fama hamalaka ala dhalik na piteru Hussein bin Abdurrahman at tigina miyang galub karo to may sabab patigyan sa kiyang kuto hadith pian utul kami Sya'bi apiteru yan apiterup man ni Sa'id bin Jabir anta tigin anto na gina hadith apiteru kan ni Sya'bi tigina tiga kana tigi Hussein tigina miyakatitian at tigyan pianutul kami at tigyan ni Buraidah Hussein annahu qal apiteru yan la ruqiyata illa min aynin aw huma da tigyan nakapanawar inon tabusi kung sa giyang kutuwa sakit ay baratag kaya sukuran uli na giyang kutuwa kakayaw mangorip ma Allah subhanahu wa ta'ala tigip man ni Sa'id bin Jabir at tigyan na tanto at tigyan qad ahsana man intaha ila ma sami' ay man na laidu tanto at tigyan na mapya mapi agyan kutuwa dinggit sutawa dinya ninggil bakan agyan kutuwa minyan gina hadith mangorip ma Allah subhanahu wa ta'ala ay bunya ninggil bakan agyan kutuwa hadith miya anagyan walakin ugida tigyan na miya panutur kami Ibn Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter yan uridat alayya al-umam kaya kiilerak na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga umat may ilak na tigyan sa mga umat mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala mga umat yung unang tanopan mangorip na Allah mafaraitu na may ilak na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sunabiya wa ma'ahu rahd ayabu apadiyan na da mapira kataw mangorip na Allah baratukan ayabu apadiyan na baratukan na da masapulu mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala uli na apiapan kalawan niyo sapulu amya kahit ito may baratukan walo siyaw uli na sapulu wisa uli na sapulu agu dua sapulu agu telo uli na sa kwan marani ko sapulu mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala kada kalian bin apadiyan da mapira kataw iti mangorip na Allah mialawi nagumeli akan penatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa Nabi ayabu apadiyan na sa katawa mama ay bumirat yaw na sa katawa mama o dia tigyan na dua katawa bid na tigyan apadiyan mangorip na Allah nagumeli akan agyang kutuwa tigyan na Nabi ada at tigyan apadiyan mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala Sagyang utang kay liya ko mangorip na Allah na orian yang manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na may liyak nagyang kuto at tigil na miya kadakdakla mga tao mga umat mangorip na Allah tanto amadakan mangorip na Allah na fadanan to ay katay ko natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyuto sa mga umatakan na orian yan na Peter urakan natigyan na gina natigyan sumusa aguso mga pagtaw niyan yang ilela ko panatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na meliak manatigi nagyang kutuwa tanto din kumadakal mga tao mangorip na Allah mga ummah mangorip na Allah na urian yan na Peter urakan natigyan na hadihi ummatuk gina natigyan sa ummat ka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wala adhab ginanatigyan sa umat ka padikiran panagyang ko tuwa peto pulong gibu pakasul ko surga sa dedin sumaryaon nagudid na siksa maana diri suwag yang ko tuwa pakasul dirang surga sa disiran ke sumarya
nagulisiran din segedisa siksa mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Urian yan, naso Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahada fadakhala al-jannah. Fadakhala manzilah. Urian yan, natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urian yan, natigo kutwa di mana tu saking hadis. Na Peter o Ibn Abbas, urian yan, natigo na tumindig sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyul ko walay niyan. Fakhadan nasu fi ulaik. Nah, urian yan, na mga tao na din di pamagistorya nagyang kotoa mga tao pagkasulko surga sadad na sumaryaon nagudad na siksa mangurip na Allah. Din di pangantokan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Peter o sabel ko mga sahaba ridwanullahi alaihim fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Bendag yang kotoa 70,000 pagkasulko surga sadad na sumarya na itunda sa mga tawa minipag kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermano mga benda gitu sa mga tawa inimbawata si ko kay Islami din mangarip Allah. Mana inimbawata na Muslim din so bela aloksian mangarip Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yushriku billahi syai'a da adairan mi panakutos wallahu ta'ala sa papiantunaw na syai'. Orian yan namiyang aloy sira din sa mga pad-asay ay pengantukiran sa giyang kotua mga tawa pagkasug ko surga sadad na sumarya nagudad na siksa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan na luminyo kiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu namiya panutuliran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kotua miyang betadiran sa diran di kapangantuka agiyang kotua mga tawa pagkasug ko surga sadad na sumarya nagudad na siksa. Na Peter ukirano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal humul ladina la yastarqun. Yang kota mga tawa pumakasulko surga na siran sa mga tao di siran makipenawar, di siran penawar maurip Allah subhanahu wa ta'ala makipenawar. Wala yaktun. Wala yaktun aku di siran pemulong sa giyang kotua lagi apa yung maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tuwa na giyang kotua papamulong apa ko sa peluisan o di na nganisan mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala lagi do pianto na mayaw mangorip na Allah wala yatatayyarun naguli siram pan peno ko na wala yatatayyarun na ayama na tatayyur lagi na so mga dedebitan mangorip na Allah ay girabu pala ko so taw na upakalayog sa papanok na upamakamantap sa unaan kawanan at tigi na mapia na upamakamantap sa diwang at tigi na marata uli na gina sa ububuka gumanat so tao na gina namin gina tagatag at tigi na di ako pala ako kamarata ako'y ganat na ay Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam naging utang pumakasud ko surga sa dead na sumarya nagudad na siksa napad sa sipatiran na kena bayaran itu paratia nagudiran itu penggalubakan mangorip Allah wa ala rabbihim yatawakkalun nagusira nasuki pepantag niran kukad na niran narun siranun di manarig mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So kian garo mga sahaba ridwanullahi alaihim na adna isa ko mga sahaba ngaran yan na so Ukasha na tuminindig na Peter yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum ya Allah ya Rasulullah na pangan kasi ko Allah ima pada ko sa giyang kuto mga tao Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na anta minhum saka atigyan na padigakiran orian yan na duman na tumin diga sa katawa mama na Peter yang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na pamang niyang atigan si ko Allah ima pada ko sa giyang kuto mga tao na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam sabakaka Ukasha sabakaka biha Ukasha sabi na tigin na kiyaw na ang kaw na tigin ni Ukasha ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala sabun sa giyang kana hadith tanto ang makamat ma'urip Allah na pada sa rupaan kapag
tunay kipkitunay no taw sagyan ko to kaparati ako kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala nagyan ko to dis kanin mapadisi ko mga taw yastar kun maana di magay panawar ina manisan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala di magay pamulong sa panawar wala yaktun agudi na di mamulong sa kapamulong pupakaw kit sa peluwisan mga urip Allah uli na apoy, uli na nganinsan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na diyan ko to kapamagalamat. Dapat na ba niya panparatiyag diyan ko to kapamagalamat mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nagusiran sa mga tawa ay iran di panarigan na sukad na niran. Si isiran di manarig si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa titu kapanarig mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana asiran sa mga tao siyutira na parateran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa diran may pinakutos Allah ta'ala sa may tumala akapanakuto nagu masalun anta akamarayag akapanakuto nakapapananggilaan niran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Apiagyan ko to ang mga syai mengurip Allah subhanahu wa ta'ala mga pada kita pamulong na diran di pananggilang kaayad na taruto pa diran di panarigan na so Allah subhanahu wa ta'ala dinan mengurip Allah subhanahu wa ta'ala ayamana nagyan ko tuwa tiyaso tiyo parateran sa kapanakuto sa may tumala kapanakuto malagi dumarayag anta ka masulan sa ayabu diran di panarigan na so Allahu subhanahu wa ta'ala.